I pozdrav smo, ovdje je Luka Games. Prije par sati, ne znam kad, kupio sam si ove slušalice. Slušalice su vrhunske. Gle, tak se dobro zvuk čuje. I obožavam zvuk. I obećao sam da ću izbaciti klip ili sa Bandicamom i Frapsom, bilo čim. Dok nabavim slušalice da ću izbaviti klip, evo sam malo brzo dođe, da ću izbaciti klip. I evo klipa. Kupio sam ih. Samo no, da ću izbaciti klip. Klip će biti kratki, sam rekao, ili dugi. Evo, da ja nađem gdje sam to rekao. Evo, samo malo, pričekamo minutu. Evo. Nadam se da svi znate kako se naš kanal zove. A ja bih bio najsretniji čovjek da dobijem za 45 subscribera. Ako mi to uradite, ja ću staviti specijalan klip. Vi ćete, ne znam, ovo sam od osvode stavio. Slušajte. Suze svoje mala, previše si vjerovala to. Šta ćemo pjevati ili klip? I evo, sad ću vam pokazati kako to da uradite. Morate skinuti Windows Movie Maker. Nek se opali. I znači, idete sa slike Pictures. Evo, izvadite slike. To a možete tako album napraviti. To ja napravim možda album o GTA 5, skinut ću sve žive slike koje postoje sa GTA 5 i to ću staviti. To i to. I sad se vi pitate kako da napravite video toga. Ovako idete, stavite tu negdje, sam tu zakvačite na video. A kako sam ja pesmu postavio? Idete audio i trebate imati skinuti pesme na stiku bilo gdje. Diveti brak, my videos. No tako. I odaberete kaj je to? Gangnam Style. Hop, hop. I isto video prikvačite audio muzik ovdje. I pitate se kako sam ja radio da bu isto ko ovo. Tu ga prikvačite isto da bude ko ovo. I da pogledamo. Hop.
Gangnam Style. Staj. Evo. A da bi pesmu produžili, idete ovdje. Ova crtica vam treba biti tam i tak će vam biti, tak bi vam trebalo biti ta strelica crvena. I povučite. Da vidimo sad. A onda na slike, ja ću napraviti za YouTube, dok će mi biti dosadno kad će mi se dat. Kliknete no ako neće da savate, a yes onda odaberite kam ćete savati. Ja ne želim. I evo, klik sam izbacio. Evo, to je taj video. Ili to možete raditi dok vam neko, nažalost, umre. Napravite tako njega slike i tako. And just boom. I Minecraft ćemo snimat, evo, 100% dok taj video stavim ću Minecraft snimat. Napišite u komentare da li želite da snimam Minecraft sa Actionetom mi neće zvuk, Camtasia Studio ili gdje je Fraps? Ja ću imam Windows 8. To sam se instalirao 64 bita, a rama 4 GB. Evo, sad malo da Fraps izvadim, stopirat ću. Evo samo da se instalira. I Frapsić jadi. Tu je. 10 tu si. I za YouTube. Evo ga. I pitao se kako sam ja, ko ne zna, kako sam uredio ovaj. Idete. Ovo. Piše, sad će vam tema. Kliknite i odaberete. Ja sad ne mogu, zato kad mi ne dok snimam sa Bandikem. I tak. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!